Kwamambala lotshani bobaba, lotshani makhaya, kulotshani izo zonke indawo lapha sifinyelela khona. Lihlelo elithi ngakwethu ngehlelo esibinge ngalo ukukhuluma indaba ezithinta thina abobaba nezehlakalo esizibonako ezenzakalako ngaphandle ngapha begoduke neSewula Afrika yokana. Sithi asibe nathi nesikhathi sokuba senkundleni zokuthindana lapha siza kukhuluma khona ngendaba ezithinta thina. Kubhlungu-ke ukuthi nawuvukako eSewula Afrika uzwe kuthiwa kunesehlakalo esenzekileko esihlahlathelisa umzimba esilimaze omunye wethu namkha esilimaze omunye wobulili thizeni ikhisibe kuleso sehlakalo leso kuthindeka umuntu wembaji. Lami bizwa ngubongani wakwamthombothi, abaningi bangibiza ngoBobo Tapiti. Singaphakathi kwenkundla zokuthindana bakwethu, singaphakathi kwe-Facebook page yakabongani mthombothi, singaphakathi kwe-Facebook page yengakwethu our home, si-live streama ngaphakathi kwe-YouTube channel yethu ebizwa bona ngakwethu our home. Namhlanje singinesithekeli sami esikhethekileko engizobe ngisilotshisa ngisamukela esikhathini esingaphelisi ihliziyo khulukhulu-ke ukumletha eduze ukuzosiza ngendaba eziphathelene nokuthwenywa zindakamizwa. Siyazi bona ezehlakalweni eziningi ezenzakalako nesizibonako nesizwa ngazo kuba nabantu abatholakala ukuthi-ke bathindeka ngendakamizwa. Ngaphandle kwalokho-ke kuba nabanye-ke impilo yabo eyonakalako ngendaba zendakamizwa. Isipho esikhulu ongasipha umuntu empilweni kumsiza indlela acabanga ngayo. Umsize bona achugulule indlela abona ngayo izinto. Isikhathi esiphila kiso sikhathi lokho besigegeda i-social media siyibona kwangathi yinto ethwenyako, yinto enganamsebenzi. Kodwa namhlanje sisekuyinto eqakatheke khulu kwamambala bona ngathana siphila ngaphakathi kwayo ngombana iphasi liphila ngaphakathi kwayo. Ngifuna ukukulethela isithekeli sami esikhethekileko namhlanje engifuna bona-ke kube ngiso esikhambisana naso. Ngimethule ngokwekhabo lakhona ngenzele bona-ke akwazi ukuthi naye abe ngaphakathi kwe-platform esingaphakathi kwayo le nasikhuluma nabobaba. Ngingathabela khulu kwamambala ukuthi nawe usiboleke indlebe begodu-ke ukwazi ukusamukela. Ngamukela uThando wakwamasango. Ngiyakwamukela Thandos begodu ngiyathokoza ukuthi ube nathi ntambama namhlanje. Unga-unmute imic yakho mfana omdala bese-ke ulotshise ababukeli bethu emakhaya. Ngithanda ukubonga i-platform Bobo ungiphe yona. Ngithanda ukubonga nababukeli nabalaleli emakhaya. Kwamambala kungakwethu lapha sikhona. Ngiyangikara ukuthi ngibe nawe namhlanje ntambama. Ngifuna sicale khulukhulu-ke umsebenzi eniwenzako. Ithome nini kakaramba begodu wena ungubani? No, ngiyabonga futhi for i-opportunity. Okokucala ngithanda ukubonga noNkulunkulu ukuthi angiphe amandla ukuthi ngibe khona la. So iKakaramba Foundation, I think this year's na 3 years. Siqale 3 years back. Siqale 3 years back. So the journey was very hard. Asiqala iKakaramba Foundation. So umsukela wayo size siqale it's something touching and personally kimi because ngibhekile ama-drugs I think between 13 and 16 years. Sengilose i-count, abanye bathi ngina-13, abanye bathi ngina-16, babalwa nensango nani, but yeah, so ngathi sayisungula nami if ngiphuma kule ndlela le izidakamizwa. Angibala izidakamizwa, ngibala utshwala, ngibala insango, ngibala inyawupe, konke lokho. So I thought nama ngiphuma the only way nami engingakhona ukuthi ngibambeke ukuthi ngibe clean is by ukuthi siqale iKakaramba Foundation. So it was something ngikhuluma ngayo ngisabhema ukuthi one day man angayekela ukubhema kumele ngenze iKakaramba Foundation. So ngakhuluma ne-cousin yami ngathi isibani ngifuna igama eli-right eli-strong, wathi iKakaramba Foundation, God is mighty. So yaqala kanjalo. So yokushare iKakaramba Foundation I'm a recovering addict. Ifonywa ama-recovering addicts. So abantu ababhemile share experience yethu ukuthi sidlule kuphi. Ukuthi sikhona ukukhuthaza like usho asivula awuvula ihlelo ukuthi ulwazi into enkulu kakhulu. So iqale lapho iKakaramba Foundation. So i-impact yakhona
ngilokuthi siyakhuthazana, you know, if undlule ku something utshele omunye umuntu ngayo leyo nto uyezwa. I mean sometimes uthi awushonelwe omunye umuntu athi kuwe kuzondlula ukhale uthi wena we feel le pain, but because we've got something in common, ipain siyifikile, siyakhona ukuthi sikhuthaze abantwana. And nami lesa sikhathi ngibhema khona i-support engiyidinga engingayitholi, ngidinga ukuthi kube nomuntu ozongikhuthaza ukuthi hayi manje kuyayekeka 1 2 3 angibonise, because siyakhohlisana estradeni bathi ama-withdrawals bathi down or ukuphahluka kuyabulalana, you know. So if mina ngithi kuwa lento mina ngidlulile kiyo kwaba so abangcono, but if kufika wena umzali uthi maniyekela lokubhema uzothi yalazi le pain, mina ngathi ngikhuluma nawe ngathi yalazi le pain, uthi ngiyalazi, and then so uqale uyarelaxa. Ukushera nama-gateway drugs, so kwaba i-vision yokuthi no asishare lento esinako, sikhona ukuthi si-advocate-ele abafowethu, because ngibona the more isikhathi sihamba sesiya-advocate manje uGagaramba Foundation, asayenzi nama-awareness kuphela, sesikhona uku-advocate ukuthi sihambe sithi hayi man la kuse-right, lana ku-wrong singa-assista kanjani, kungayenzakalani. So sesibashushuzile ngisho njalo ngisho sesibashushuzile. Ngifuna ukubuza Thando ukuthi ngaphambi kokuthi ungene endakamizweni ubuye ekhayeni elinjani, mfana omdala, uma nobaba bebakhona ukhuliswe ngibo bobabili namkhukhuliswe embelethwa yedwa, ngoba kaningi abantu banokusola i-background yomuntu ukuthi pheze kuba ngiyo emdosela ekutheni abe sehlangothini lokuthi azisebenzise indakamizwa. Wena nje your lifestyle and your background ubuyaphi, ukhula njani? Yo, Bobo. Yeah, mina I come from an average family. Umama mekasebenza kanzima, baba masebenza emafamily with banking. They tried all their best, you know. So bazama mina ngena ama-overtime ukuthi ngifunde ezikolweni ezi-right, but ekugcineni mina kuyimi. So i-addiction kakhulu i-behavior. Ngaqala if ngibuyela manje ngaqala ngimncane, because ngisho kanjani abantu abangipha i-5 rand ekhaya, abantu abangipha i-5 rand ekhaya mina ngitshontshe i-2 rand. Abathi abathi kimi sebenzisa ishukela emhlophe, mina ngifuna ebrown. Wow. So i-addiction is just a minor symptom. So lento lena uyibona i-behavior into ye-addiction, umntwana ukhona ukuyi-identify sesemncane. So ngafunda ngaleyo ndlela nami esikolweni ngihlupha ngiyenzani, but because my parents were not aware, but hayi wonke umntwana uyahlupha, yaqala lapho, yabona, yaqala lapho ngale behavior leyo. So ukhona ukuyi-identify ukuthi hayi umntwana uthi abuye ngo-5 ubuye ngo-7, uthi ayenze ini, is always doing. So ngikhule mina, I come from an average family yomzali nobaba, ubaba washona sengimdala, you know, mamami nobazali bami, they tried all they can, but angifuni ukublima ukuthi azange bayenze ini or bayenzani, but at the end of the day i-addiction ayingokuthi uphumaphi or wenzeni, iyangokuthi wena uyayikhetha na, because ayikhethi, ifana nomuntu emphathayo. Umntwana ungamgada and you can't blame the parents too, and nawe umzali awukwazi ukuziblame. Ifana nokushona, kushona noma ngabe ngimuphi umuzi, ne-addiction isebenza kanjalo. Manje Thando, ngifuna ukuletha umbuzo okhambelana nehlelo lethu. Siyalithoma namhlanje. You are our first guest, our special guest, and sikuthabele ukuthi sikwazi ukuba nawe, sikhulume nawe njengomuntu omutsha. Usesigabeni sokuba ngibaba nawe, uyazikhumbula lokho una 15, ngikarwa indlela oveza ngayo, indlela okhule ngayo, nama-behaviors wakho. Indima edlalwa ngubaba empilweni yomntwana omsana namkha oyindodana, ubona ukuthi iqakatheke kangangani nawe sewubuyele emva namhlanje ucala ama-mistakes wakho, mhlambe nobaba walala wena usakhula, uthi ngathani time ayazilakhula, ezinye zezinto bengengizenze bengizokusaba yena. Ukuba khona nje komuntu ongubaba empilweni yomntwana omduna okhulako? No, I think mina ama-mistakes into engiyibonayo, you know,
abantu abazali abayenzayo is to work hard and not give attention. Yes. Yeah, I understand that you need time. I mean, like I'm from namhlanje. I had a very hectic week. Ngihambile ngise-training, but I had to ukuthi ngisuke la ngisuka khona ngihambe ngiye eMiddelburg ngiyosupport umntwana, you know, ngibe naye ngimkhombe ukuthi ngiyamthanda, and ukuthanda umntwana kusuke umnika yonke into. Yabona thina the African people isicanga ukuthi awuthanda umntwana ukuthi agqoke iNike, kuyenza it's fine, but akusuke umnika yonke into, kumele umnqishe. Yabona, so kumele ube nayo umntwana, but it's also a challenging one, Bobo, because if umbuza kune-problem ufuna ukuba strong, right, so what do, you know? So that's why nami I'm so happy ukuthi le platform ibe khona ukuthi nathi sikhona ukufunda, you know, because nami la nami ngubaba, I'm sharing and I'm taking things from kuwe. Now nami nokungakho ngitshela izinto eziningi ngizithathe ngiyaphika ngenza lapha, but mina into engiyibonile, umntwana udinga attention, hayi imali. Udinga ukuthi ubabakhe umtshele ukuthi mara uzoba udoctor, umbuze, I mean umfana wami uka-grade 8 mara ngiyambuza ubani i-girlfriend yakho, uyasaba, hayi baba ungangibuzi lento, ngiyambuza because once wangabi ne-comfort nami uyithola ngaphandle. Yes. Wangicela imali, uyithola ngaphandle, kuzoba nabanye bathi hayi ntwana mani uyasanye babakho, yabona, but into enzima nami wacela imali. Yeah. What wenzani ngayo? Yeah, no, mina like nginama-measures engiwayenzile, nginekhadi engumenzele lona, lidraw liyathepha kuphela. Yeah. So ngiyabona, ngiya-observe, ngiyakhona ukumnqisha something nginemali, you know, because thina you know, abobaba bakudala, mina I'm saying, and I'm not blaming them because ngilaba abuya khona banganandaba, bahambe ekutheni babuye ntambama, sigadwa abomama basizwele, but thina we must change that. We must give abantwana bethu uthando, umcabuze, hayi ukuthi usilima, umcabuze noma ngafuni, mina ngumcabuze esikolweni kugcwele, hayi ungangicabuzi. Ukumtshengisa ithando. Yeah, ayikho enye into endlula leyo, Bobo, you know, because I think I also had a problem la ngitshela khona ukuthi baba ishabo bani baphatha ama-iPhone, and mina ngi-afford i-iPhone, I can only afford the school fees. Ngiyamtshela ukuthi jabula la ukhona, zange ngithi akuphela inyanga ngizofuna i-iPhone, no, ngimtshelile ukuthi no, and wena iba grateful for lokho nako. I-iPhone nawo nayo uzoyithola nawe, but mina nginayo. Mina ngizama lokho, omunye ufuna ukuba nguwe, lo iPhone ufuna ukuba omunye. We cannot get enough, iba grateful wena ukuthi hayi manje ubaba mrazama, mina nginayo iWhatsApp, nginedatha, i-iPhone angeke uyithole mfana ngumkhohlisa, ngibe honest. Yeah. Ngithemba ukuthi-ke abantu abatsha bayafunda, njengoba nange kungibo abasibukeleko ngalesi sikhathi, nalabo abasibukeleko siyabawa ukuthi-ke ningathumela ama-comments wenu nemibuzo, mhlawumbe ufuna ukuyibuza ku-comments live, sibunqopha, qinisekisa-ke ukuthi ukuhambisana nathi. Singaphakathi kwe-technology esezingeni eliphezulu khulu kwamambala. Yazi Thando, bengisakhuluma nomunye wabalingani bami engizomletha esikhathini esingaphelisi ihliziyo nangihlukana nawe singakalisongi ihlelo, ngithi yazi kufuna nathi simaNdebele kube nezinto esizithomako, abanye bazibuze kithi ukuthi niyenze njani i-live stream leya ninothando. UThando bekase-Witbank, wena bosePitori, nakhona ukukhuluma nakhuluma zonke. No, nathi fanele abantu bafunde kithi izinto ze-technology, ze-digital, nesikhathi esiphila kiso. Kodwa-ke ngithokozile ukungipha i-background yakho Thando, nokungihlathulela ukuthi ukhule bunjani. Ngifuna ukukuletha endabeni yendakamizwa. Namhlanje thina sazi isidakamizwa esiyinyawupe. Abaningi bethu nasibona umuntu osebenzisa indakamizwa sicabangela inyawupe. Kanti mingakhi imihlobo yendakamizwa ekhona ngaphandle ngale? So manje thina laba sibhema inyawupe, Bobo, with the first generation yama-addicts, we facing away, siyaphuma, because kwaba nendanda like amabhathini, lokhu kwama-double starts, nasabhema inyawupe, kwabhemiwa irock. So we fading away, bayafa labo bantu. Ngilaba uzwa ukuthi but abantu bayafa ababhema inyawupe. Why labantu bafa ababhema inyawupe ngobuningi? Bashare ama-needles, and then abashare ama-needles ba-transmit i-HIV. It's one thing we're also advocating for. I think one interview 3 years ago
or 2 years ago ngithi sikamhlanje ekhoneni sibanikeza ama-needles. Wathi kimi uthando kanti wena uya-encourage lento, ngathi no angi-encourage, we-advocating ukuthi umuntu if akabhema inyawupa angayibhema, ngisho usafuna ukuyibhema angatransmit i-HIV because if bashare ama-needle batransmit i-HIV. So into esi-advocate-ayo leyo enye siyi-Kakaramba Foundation kunento bathi harm reduction program lana kumele bafundiswe ngayo lento ukuthi awushare i-needle uyatransmitha. Uba ne-HIV uyagula unani nani, and then if ufuna ukubhema nge-needle yakho uyi-1. So ifida away leyo generation leyo, so sekuvela enye generation yabantu ababhemayo manje, i-second generation yama-addicts babhema kunento bathi combo, sayibona la TV bahlanganisa ama-cough mixture, abo-Astropane, Still Pain, Bronchlear bayihlanganisa either i-Sprite. Sebabonile ukuthi abantu bayibonile indaba ye-Sprite, i-Sprite sakhona siba pink, sebayifaka namanye ama-cold drink, you know, bayibona kuphi, bayibona from it's something a trend from famous rappers ba-overseas badili, yabona. So bona babona ngathi drug elingcono bayishaya ngentsango, and then bathi combo, and then babona ngathi lento le i-right. So i-create ama-addicts eZimbabwe ke ama-hobo wakhona, ama-drug addicts waseZimbabwe abhema yona lama-cough mixture, i-codeine, yabona, i-codeine, and then nalena i-crystal-ke, and umuntu wakhona akalali, uphethe ebuthongo mara akalali. Inyawupa ngisho uyalala, uthi loya uphethe ebuthongo uyazela mara akalali. So uzombona ngaloko i-Sprite nama-cough mixture, and then i-crystal abantu bakhona nayo it's something very sad efikile ebantwini abasha, you know. Bayibhemelani, bayibona ngathi ngoba i-herbal isimple ukuthi ubheme i-herbal, so nabo babona ngathi if ubhema i-herbal inentuthu eningi, so awuyibhema na ikhipha intuthu eningi, inebhodlelanyana, ifensi. So abantu bakhona ngobuningi bayingena ngokuthi abafuna ukulala, abafuna ukugrova, so hayi mkhuzi soshaya isilala soyenzani. It's also targeting ama-2000, so abalali, umuntu wakhona unama-moves, uyenza izitayela ezisinathi uthi sho ukuthi akakhoni uba irritable, angeke ahlale 5 sekayenza so, ngabe sekayenza so, ngabe sekazibrasha kakhulu, uyenza imilomo, ubona izinto, you know. So ngiyo-ke i-generation yamanje ibhekene naleyo nkinga leyo ye-crystal, and the sad thing, it's very sad manje because last ngisekhaya esiyabuswa, ngibona manje nabantu benyawupe sebabhema i-crystal nenyawupe, seyishaya even nalabantu ababhema inyawupe seyiza ngapha nangapha manje. It's something very sad. Abanye bayijova, abanye bayibhema ngale pipe, i-pipe lakhona ngathi ibhodlela, ngathi ipipe, you know. So abalala abantu bakhona, and inzima, ubuhlungu be-crystal bukuphi bobola beats, bula ukuthi if ungalali for 3 days gcina kusebenza i-subconscious mind yakho ne-conscious mind yakho, angeke ungalali for 5 days. So le miqondo ethu igcina isebenza same time, and then umuntu wakhona tubona izinto, uyaphula, uyenzani. So kunzima kakhulu lento yama-drugs because now abantu siqala as pleasure, you know. So I'm encouraging nakubabukeli ababukelile abanama-recreational things ezikhona ebakwazi ukuzenza, maybe ze-dance, zokugwala, abothando masanga, abosikhumba, abobani, sicela ukuthi babize i-youth, abadlala i-chess, sicela ukuthi kube nama-activities, because noma singakhala kangakanani ukuthi ama-drugs akhona, but within our community there is no activity. I-Saturday namhlanje all into ekhona manje bayibona izolo ku-social media ukuthi jayivwa kuphi, kuphuzwa kuphi, kuyenzwa kuphi, but ayikho into ukuthi bathi sicela ukuthi siwa-support lama-program, amandoni, whatever programs atsoca abantu abasha, amabhola. So siyacela ukuthi siwa-support because nabo labo bantu sicela ukuthi soldiereni siye phambili, yabona ukuthi kube nama-program, because at the end of the day labantwana bahlala ngoba kuna-next, nako we must be honest, there's nothing to do, akuna-recreation.
It's another point i-recreation because thina noma singalwa kanjani sifike esikolweni simtshele or sihlale naye ezwe, but if he goes back to the very same environment engana recreation, so ngila ngibuya khona la bithi if isikhuluma ngalo ukuthi sicela i-apartheid yaliwe emasontweni. So namanje sicela ukuthi i-platform isicela ukuthi i-youth yasesontweni isukume esontweni kuba everything, because mina ngakutshela ukuthi ngipema ama-drugs but ngikhulele esontweni, but I could only go to Sunday school on a Sunday only or a youth thing only. Can't we create other things? Isonto libe safe space, li-operate 7 days. Abantwana babuye esikolweni bayenze i-homework esontweni, kune-chairs esontweni. That's the only place, because mina ngifuna ukublame i-government. That's why ngithi I'm an activist now. Ngifuna ukuza nama-solution. Understand ukuthi into engicabanga ukuthi abafundisi mani siyaqela, because those are the safe space. Ayitsho sithi isonto ngilasisivuselela khona. All religious leaders are scared to back, you know, but if ingavula Monday to Sunday isonto, I mean, I think i-community ngaba nezinto eziningi ezi-right, safe space. I think kungayenzeka izinto eziningi. Enye futhi ngingadonsi kakhulu ichufu. Khona enye bathi ichufu le i-vape or yini. Abazali babathengela, I was so disappointed. Ngihlangana nomunye my ex-colleague engisebenza naye Spa, uthengela umntana yakhe uthi kungona ibhemele lapha phakathi kwami. That thing asazo i-South African, it's not even South African Bureau of Standard. Siyazi ngani lezinto zama-hubs zama-flavor, sizazi lezinto. And uzomunye umzali athi hayi wami ungcono uphuza utshwala. Utshwala is the most abused substance in South Africa. Yeah. Thandos, angibuye lapho ngoba sithi ngakwethu yazi empilweni nase ubetheke khulu indawo oyifunako kuzithola usekhenu, kuzithola usekhaya. Nase uhlangahlangene wenze konke kwempilo bocabanga ukuthi kungcono, kodwa na wathola ukuthi kungikho okukufake edakeni ozithola ukilo namhlanje ukhumbule ekhaya uthi angibuyele ekhaya. Kungakho sine live stream esibiza bona kungakwethu. Angicale indaba oyivezileko yama recreations afunekako emphakathini yethu. Khulukhulu ke ukusuka esikolweni, inkolo fanele zibe nemidlalo ukusiza abafundi ukuthi bangazitholi babandakanyeka endakamizweni namkha ezinye izinto eziza kuthikameza impilo yabo. Abomasipala bethu kufanele babe ingcenye yokuthi babe namahlelo wokusisiza. Abadosi phambili bethu abokumakhansela, abafundisi njalo njalo ubekile ngamasondo ukuthi nabo babe nezinto mani ezikhipha umuntu omutsha busy ngomkhumbulo kunokuthi ahlala ngenzi litho bese azithola abandakanyeka endakamizweni. Asilethe imidlalo nayi ebeniyenza ni Kakaramba Foundation yokuletha besana abafuna ukuphola ekusebenziseni indakamizwa ukuthi nibadlalise ama-tournament webholo. Kusize kangangani lokho? Mhlambe na ungakhe usinikele ilwazi elifana lelo nokubabuyisa abanye emkhumbuleni. Ngiyazi ukuthi angeke nibathumbe bonke Thandos, bazoba babili bathathu abadayi mina hayi ngiyabuyela ngisafuna ukubhema. Bese kube nomunye namkhabaya abahlanu abasithandathu abadayi. Yabona le program kaThando ngiyo bengiyilindile ukuthi ngisize. Kusize kangangani ni Kakaramba Foundation ukuba nemidlalo le? So it's something beautiful, I've never seen such into a beautiful, you know, because it's also part of advocacy, the tournament ngaphandle kokukhuthaza abafowethu, because number one, abantu abahlangane lana kunabantu abayi-5 or abayi-10 kunomuntu obhemayo bamshaya. So ngalelo langa the community ekunabantu ababhemayo, i-community ingalwi nabo, you know, but ngalelo langa kumnandi. Kuze different people, abantu abafundile baselokishini, abantu bakudala abafundisi. It was something nice. Babakhomba uthando, you know, stigmatization esingekho ngalelo langa. Uthi lo unyawuphi bambiza ngegama ngalelo langa. Ngezomunye athi yo mina ngingazi ukuthi bangibize, engazi ukuthi bayalazi igama lami. Cabanga umuntu ucanga ukuthi abantu abamalazi igama lakhe. You know, it was so profound lento eyenzeka lapha. So ngalelo langa bayafika bayadlala abafowethu. So dlala laba badlala ngama-section, and most of them are talented abafowethu. Badlala ngama-section badlale, and then abadlala
banamakhathi before abadlala in between lama game kunabafana abancane abangabhemi abadlalayo babona laba ababhemayo ukuthi thina akumele siyenze so ngoba singayenza so ngalamahabi siyenza ne-awareness siyabatshela. And then laba abaya ku-final abaphumula kunama-cutting razor wabantu abayekela ukubhema nabo bayakhuthala ukuthi ethani muthi lo engibhema nayo nanguyekelile yabona. So ivusa unembeza lento le sifuna ukuthi nawe uzibuze ukuthi hayi mara i-community yonke igcwele i-stadium kukuhle, you know, it was amazing ukuthi uNkulunkulu uyenzeni ngalena langa kwagcwala abantu nje kwagcwala kwaba beza abantu bagcwala nalo wanikela ngaloku nalo wanikela ngaloku ukuthi nami stigmatization azikho akunamuntu ongiviolate ama-rights wami ongibiza ngokuthi ngunyawupe bangibiza ngegama, you know. Namafemeli abanye baza nabo mamabo nabanye babakhuthaza mara uzibonile umuntu enjani why ungayekela ukubheka, it's about them, you know, because nayo lento ukuthi if usenkingeni njengoba uzizwe ngathi usemgodini uyi-one ngalelo langa awukho uyi-one nawe uyafila ukuthi u-important, you know. Even last year we had 3 people esibayise rehab khona omunye engithumele i-article ubheme for 25 years una 51 this year uyekelana 50 this year una 51 na 1 year ayekile noChina manje khona nabanye sibamikisile futhi abanye bayeka singabamikisi but hayi man yazini sibadala thina lento siyayeka sibadala lento siyayeka. So iyahlanganisa ibulala i-stigmatization and siyenza ngendlela e-right asilwi namuntu asiyenzi nethi bayinto e-right bamangale ehlala bonyawuphi bakwazi ukudlala siyabatshela iyakubonyawuphi labo bafowethu yibo baze bate posteni ibhalani Nyawupe Boys sithi Nyawupe Boys but angisho sifuna abantu babone ukuthi siyadlala. Abanye ababona le post abathi siya-discriminate so nalapho ngicela ukufaka i-perage kuthina sathi sifuna ukubhala but next bhalani Nyawupe or Drug Addict Boys ukuthi babone ukuthi ngoba nizovale ngibhale Vusi Similo ihlukile le tournament. So we are very much grateful for i-support esitholile from different stakeholders, abo-mayor, abo-speaker, our new speaker naye dala sinceda Bobera Pithi behind closed doors asinceda. So siyabonga kakhulu ukuthi nabo abafowethu but kona ekunzima yo kunzima ngiyathokoza ngiyazi ukuthi akusilula kodwa ke kibo ngiyabona sengicabangela wena ne-team yakho iKakaramba Foundation ukuthi umsebenzi ongaka wokuphuma niye emphakathini niye kibo nibafune nibagude ngibone kenye iprogram yenu benibagude inhluthu nibatshengisa ithando nibahlwengisa kuhle abanye nibanikela izambatho amanyathelo akusilula. I-support ye-funding ibuyaphi nithola njani ngoba sikule program ethi ngakwethu our home ngiyacabanga ukuthi bakhona bosobhizinisi thizena abasibukeleko nabazayibona after sesigadangisile nabayilandele enkundleni zethu esizobe sipublisha kizo abafuna ukuthi mhlawumnye bazibandakanye ukuqinisekisa ukuthi ama-programs wenu aragela phambili. So Mr. Mthumbuthi ngila ngibuya khona lana ngicela ukuthi ngila ngibuya khona emuva lana ngibuya khona ngithi you know ama-programs amancane effort efakwayo, you know, asina funding sithenga umshini nge-150 siyagunda we are going somewhere, you know. Yilento nami ngicelayo ukuthi abantu abanethalente or abanethalente abadala abadlulisele kwabancane because baningi abantu abaneziphiwo ezihlukahlukene, you know. Nathi sicale kancane azange sithi asina funding. I mean ungahleka ngakutshela ukuthi ne-bank account asinayo. You understand that bonke asinayo ne-bank account. I-bank account asinayo. I-bank account ngiyivule this year because bangitsho uvula i-bank account awunathi experience isi-register repair awunathi experience because now asinayo ne-bank account siyacela lo uyangena lo ulethe isicathulo sithanda ukubonga nosikokethi kulela thuba leli ukuthi izimali ilana izimpahla isikokethi
we Mother of Nation Foundation wekasilethela lezi mpahla loza naloku lo uthi so leya nto leya ngayibona ukuhlanganisa kwabantu. Yeah. You know, so that's why thina sathe we soldiering on, and into important if engibonile bobo awuvula i-organization, different people come lo akutshele lokhu and once wafaka into yemali phambili iba nenkinga. Ngoba lozofika athi hayi abakubiza abakucela, you know, sometimes mina ifamily yami ngithanda nokubonga ifamily yami because ngifonelwa ebusuku ngabo-10 nginabo akhala umama, hey manithando ini kumele mina ngicale manje, hayi man mama kuyandlula, hey ini they give me that permission. Uyangi-understand, iviki lonke angiphumuli, nakusasa ngiyahamba ngisuke busy futhi ngenye i-tournament so nabo ngiyathanda ukubonga ukuthi into if uyifake i-effort yenzeka, uNkulunkulu has a way, you know. That's why the key word around this foundation is Kakaraba. God is mighty. Nama ngazi bo. Angazi ukuthi yenzakalani. Angazi ukuthi yini yenzakalani. Abantu abayibona even nale bhene ngapha emuva donated mina. Uyangizwisa. Abantu abayibona from kude baze bathi ngenza ngabi imali abafowethu. Hey lo muntu wenza ngathi imali. But they know ukuthi mina I've got love for them. Namhlanje kumele problem ngiyahamba etown abanye bayalwa ngenza i-video call nomama nenkosikazi. Ngithi bagwazana ngiyaphuma uthi uyabathanda labantu ucolela ukubafela. Ngithi angeke ngibukela abantu bagwazana ngibhekile. Mina ngiyazi kubuya kunjani, ngiyakwazi nokufila bitter bobo. Abantu bakubiza ngawonke amagama, unyawupe, ini, you know, nokulimaza abazali bethu balimele bo. Umama ulimele, uneshukela, umntwana wami umfana ulimele, engikhona ukutshontsha phambi kwakhe abantu bazongifuna kuye, ulimele, naye ulimele, nomama namhlanje une-high blood, nomkami naye ulimele because ngithandane naye ngisasebenza. Even nami ngilimele, I'm still suffering the consequences zako lokho. Anything apply like i-life cover, but no, you can't qualify because une-history yokubhema. Angisho kumele ngibe honest, angikwazi ukuthi ngithi bathi uke wabhema ini ngale ngelinye ilanga, ngiyabatshela ngithi no, ke ngaye rehab, ke ngayenzani, bathi awukhona ukugena ke wabhema wena, so review after 4 years. Wow. So Thando mfana yasikhathi bengithi ngikuboleke sona, mina nawe ngifuna sicede le ndaba iseseyide, begodwa ngazi ukuthi ingakwethu our home iyokhula ifike kuphi, and akusiko ukugcina ngiba nawe namhlanje begodu sithomile. I'm so proud ukuthi ngithome nawe njengomuntu ozosivula amehlo ngendaba zendakamizwa. Ngithi kuwe isibusiso mfana omdala, siza ngakuwe, indlela zivulekile. Akusikaningi ngichidelane nabantu bangaphumeleli, akusikaningi ngichidelane nabantu bangakhuli, akusikaningi ngichidelane nabantu bangavuleki ingqondo nomcabango namehlo begodu bangatholi nesekelo la bakhamba khona. Ngibawa ukuthi kuwe nakuthi Kakaramba bese ubona ngathi uyadinwa namhlanje, ngoba sila ngakwethu ku live streaming, akube mamandla amatsha owathathako ukusuka ngakimi ukuzanga kuwe, uqine isibindi njengendoda begodu ke ungasabuyele emuva. Isizathu esikwenze ukuthi uthome iKakaramba Foundation akube ngiso esihlala ngaphakathi kwehliziyo yakho ngengikhathi zonke. Ngikhuluma lento ngoba ngikhumbula kuhle ukuthi nangifuna ukuphumelela mhlanokha, into ezange ngayivumela ukuthi ife ngaphakathi kwami bekulibhudango lami, ngilo elangenza ukuthi ngicinelele nanyana ngilele ngisele itiye ngesikhokho, ngivuke ngidle itiye ngesikhokho njalo, kodwa bengazi ukuthi ngelinye lamalanga angekhe kuhlale kunje. Ngifuna ukuthi kuwe Thandos, ngiyathokoza ukungiboleka isikhathi mfana omdala. Sithomile lendlela sibo baba, sithomile lendlela sibo baba bamaNdebele, begodu ke abasana bethu namasokana wethu ezangemva kwethu bazoyibona indima esidlalileko emphakathini nenkundleni zokuthindana. Ngikhumbula amagama akho na uthi Bobosi nje isikhathi sama dialogue asithomeni nasuka la siye emphakathini. Mfana omdala ngiyathokoza ukuba nesikhathi nawe, ngikufisela konke okuhle yezo singalayelisa ababukeli bethu.
No, nami ngiyabonga kakhulu. Like you said, ngiyayibonga i-honor yakho. I mean, we started talking 4 years ago or 3 years ago. What uyangisekela namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Sithanda 1 minute, just 3 seconds. Sithanda nabazali babantwana aba-affectekile. Kuyandluleka, nami ngidlulekile mama after 16 years. Umama makhala ubusuku nemini. So nami ngicela ukuthi ungalahli ithemba. Umuntu ongasinceda uNkulunkulu. Singakuyenza konke but ekugcineni asincede uNkulunkulu, and uNkulunkulu thina siyaplana but yena unendlela yakhe yokuphendula. So sithanda ukubonga nabomama bama-intercessor, ngibo abasithandazelayo. Siyanibonga kakhulu bomama, because ngingabona ngathi ku-worse mama, ungabona ngathi ku-worse umthandazo wakho awuyenzi next, but if ngabe ungathandazi, maybe ngabe loyo muntu sewashona, maybe loyo muntu nawe ngabe sewagula. But so singa-undermine imithandazo yethu. Ngiyabonga South Africa, ngiyabonga Bobo Dabiti for your opportunity, and all the best. Good night, and ngiyanithanda South Africa. Ngiyamthanda. Unomdala siyastreama, si-live, ngithokozile uphatheke kuhle lapho emalahleni, ube grand, ube mnandi, ngithokozile ukungiboleka isikhathi sakho, sizokubuya sikhulume kodwa ngithi. Yeah, siyabonga. Drug free generation. Talk is not cheap. Ithanda so nguthando umlaleli nawe mbukele ekhaya ebesinaye ngaphakathi kwehlelo lethu elithi Ngakwethu ebusuku namhlanje. Ngiyabawa ke ukuthi kusuka njenganje zijayeze ukuthi uzokuba nami cobe ngabomgcibelo ukuthoma ngesimbi yekhomba begoduke bekubethe isimbi yobunane. Sithokoze ukukhuluma mbala abakhamba nathi enkundleni zokuthindana. Ngibone i-comment enye vela ku-YouTube ngiyaka Sipho Masemula. Siyathokoza mfana omdala, sithokoza khulu kwamambala. Siyathemba ukuthi ke uzabajayeza nabaningi ukuthi bakhambisane nathi enkundleni zokuthindana. Iza kuba khona ke i-live stream le ngemva ukuthi ke sesihachile lapha sizayikhulumisa khona. Mhlambe ke ukuyibona ngemva kwesikhathi, naso ufuna ukuyibona ngemva kwesikhathi uzoyithola. Kodwa ke yenza isiqiniseko sokuthi nanje ukhamba nathi ngokuthumela amezwi wakho okuphawula. Ihloso enkulu esibingileko nge-live streaming yethu kuthinta indaba zabobaba, kuthinta intshijilo abobaba bacalene nazo, bekodwa nokuletha insombululo. Kunabobaba abaningi esibahlelileko bona bazokuba nathi ngaphakathi kwe-studio sethu lapha bazasilethela khona imisebenzi emihle abayenzako. Kodwa ke kuzwisa ubuhlungu ukuthi sithi nasikhuluma ngezehlakalo bese ke kufumaniseke ukuthi ke ngithi abobaba abazithola babulela umuntu, bebe umuntu, bakhukhuthise umuntu, kwetshiwe impahla sandla sikababa. Ubaba umuntu ekufanele ngathana uyavikela, ubaba umuntu ekufanele ngathana wenza isiqinisekiso sokuthi uyapha kunokuthi athathe ngekani nangokuhluthula. Ubaba umuntu esilindele ukuthi abe mholi, mntosi phambili, sibonelwe sihle. Kuba buhlungu ke ukuthi sesizecisa amehlo indwezi singazikhulumi, sithi hayi sezizenzo ayikathindi mina, ayikenzeki kimi. Bese uwecisa amehlo ubone ngathi ayinandaba ayithwenyi. Khumbula ukuthi nawe nayiyokwenzeka ngakuwe mhlokho uzozizwa njani? Uzozizwa njani seyenzeka ngakuwe mhlokho? Asingafuni ke ukuthi besilinde isehlakalo leso senzeke ngakithi. Sibuyile sihlabula phambili. Ngiyababona abaku Facebook, siyathokoza kakhulu kwamambala ukuthumela amezwi wenu ukuphawula ku Facebook page yethu ethi Bongani Mthombothi Ngakwethu our home. Sithokoza kakhulu. Angikwazi ukuthi usibukele ukuphi nendawo.
ungangena nawe mhlambe khe ucale ukuthi yini ebanga ukuthi kulesi sikhathi esiphila kiso lesi sisukulwana esikiso namhlanje sibobaba sizithole ukuthi kuba ngithi mhlawumnye-ke abathinteka ngokwezehlakalo zokulimaza zokubulala zokukhukhuthisa umraro yini. Kwesibili sicalene nesitshijilo esikhulu sokuhlayela kwemisebenzi sibobaba uthole ukuthi-ke mhlawumbe awusebenzi akunalapha wamukela khona ingeniso thizeni so ubona isimilo sakho sehlile so ubona ukuhlonipheka kwakho kwehlile. Yini esingakwenza ukuthi sibuyise leso similo leso ukuthi nanyana imisebenzi ingekho nje ikhisibe siyakhona ukuthi isimilo sakho sona ngokwaso singehli ube nokuzithemba emphakathini ube nokuzithemba emndenini nakho ube nokuzithemba nje la ukhamba khona ngaphandle kokuthi ucabange bona kumhlano okhana usebenzako lapha uza kufumana khona ihlonipho. Sinamasokana wethu amadodana wethu ama-graduates abuye ema-university ngokuhlukahlukana kwawo baphethe izicu kodwa namathuba wemisebenzi nakhona awekho. Umntwana abone ukuthi isicundo ekumele asithathe sokuphila ukwenza ubulelesi. Simluleka kanjani lo mntwana simluleka kanjani lindodana ukuthi akusibo ubulelesi obuzamkhupha emrarweni kodwa-ke ifundo ayiphetheko sithembe ukuthi kube ngiyo ezamsiza ukwakha amano azamchingisa phambili kunokuthi athathe amano azamenza bona abange ubulelesi namkha azithole sekenza izinto eziphume endleleni. Ingakwethu our home bengithi-ke namhlanje sihlome sikhamba noThando wakwamasango sihlathulela ngendaba zendakamizwa sihlathulela ngobudisi begodwa sihlathulela nangendlela umuntu angena ngayo ngaphakathi kwazo indakamizwa. Ngithemba ukuthi-ke udobhe litho likhulu lapho nakuthi khona ufikako siyakwamukela siyathokoza sisengikhathini ze-technology kulapha sikhamba khona nezinga eliphezulu le-digital esithemba ukuthi eminyakeni ezako esiyakiyo amajuguluko amakhulu iphasi elishinga kilo lapha inkundla zokuthindana seziphenduka indawo yokuthi sikwazi ukufunda kizo. Asibe ngabanye-ke nathi esiba namahlelo esiwalethako ukuthi sifundisane. Sibe ngabanye nathi abangaditshi kwaphela enkundleni zokuthindana kodwa-ke asibe namahlelo nenkulumo esabelana zona ngazo ukuthi sikhone ukufundisana. Ngale kwalokho-ke sicale bona-ke ubuholi bethu obutsha obukhulako okumadodana nabobaba batsha bakhona namhlanje sibaluleka bunjani bona bakwazi ukuqina nokubamba imindeni yabo namakhaya wabo. Kuba buhlungu-ke ukuthi na ucala imbalobalo zokuhlukana kwemindeni ufumaniseke ukuthi-ke ziyakhuphuka. Bengisazihlola mvanje ngokwembalobalo ezikhutshwe ngu-Stats SA la kuvela khona ukuthi indlu enzima kuba ngiyo edosa phambili sikhuluma nje ngezinga eliphambili lokuhlukana kwemindeni. Ukuhlukana kwemindeni-ke akusi kuhlukana kwalaba ababili kwaphela uma nobaba. Kangangani ngabentwana abangaphakathi kwalelo khaya ebekade bajayele ukuthi nabavukako ekuseni bavuka banomma nobaba baphekelelwa esikolweni baphekelelwa ngubaba namkha baphekelelwa ngumma. Kangangani ngalabentwana ukukhula kwabo ukuchinga phambili umkhumbulo uyokulimala kangangani. Asithi hlangana kwabo-ke kunendodana ebonako ukuthi ikhaya lakayise laphatheka phakathi. Yena nakakhula nomkhumbulo njalo angekhe azithole afikelwa umkhumbulo ukuthi na uyindoda ngesinye isikhathi ezinye zezinto uyavuma bona zikuhlulile. Sizoyibiza bona ihlulekile lindoda na sikubiza ukuhluleka nakho lokho na. Sizokuletha insombululo zizinto ekufanele sikhulume ngazo lezi zizinto ekufanele sifinyelele kizo. Ngikhuluma nje mhlambe ungomunye wamadodana vele owezwa ubuhlungu lokho uma nobaba nabahlukanako namkha ungomunye wabobaba owalimalako mhlokha ikhaya lakho liphatheka phakathi. Akusili ikhaya lakho kwaphela eliphatheka phakathi kodwana-ke ubudlelwano obuningi bekade sewubakhile umndeni othethekiwo abangani enhlangene nabo nima-couples emsebenzini ubudosi phambili okibo njengomphathi njengomholi ubuya njani. Bobaba asisebenziseni li-platform na uthandako ukuthi ube ingcenye ye-live stream yethu kuletha lakho ihlangothi nokukhuluma nathi wamukelekile.
ungangithumela i-inbox, ungangithumela i-email info@ngwemabala.co.za info@ngwemabala.co.za. Nawenza njalo sizokhona ukuthi sithindane. Ukujamela emva bakwethu sibukele siphutha imkhono akukayosisiza. Kunamagama akhulunywa nguDenzel Washington wathi, kungcono ulinge bese uyahluleka namkha ubhalelwe kunokuthi ubhaleliswe ukuthi awulingi. Uthi kungcono ukuwa ikhisibe bowuphezu kwento ebekade uyilingelela usebenzela phezu kwayo bese iyahirika kunokuthi uphile impilo yokungalingi litho. Kodwa uthi akayikhuthaza indaba ye-fallback. Uthi ngoba ukwela kwethu emva ngenzeka singasaba namandla wokuvuka. Kodwa kungcono ukuwa uchinga phambili. Nakuthi li-live stream esithoma namhlanje isithomo nenchijilo esiyokukhamba sihlangabezana nazo nenkulumo esiyokukhamba sizithola nabanye abazasiphosa ngamatshe asingayukubacala njengabantu ekufanele babe sizathu sokulisa besithi sihlulekile. Kodwa sizokuragela phambili ngokuwenza umsebenzi wokulinga ukuletha insombululo. Sikhwathwa zizehlakalo esizibonako zokungahlaliseki kuhle kwemindeni namakhaya. Kungakho sithi ngakwethu wonke umuntu othi unelingakwabo lingakwabo elithonywe nguyise. Ilingakwethu lathonywa ngumthombothi nangizazibiza ngendodana yakwamthombothi. Ilingakwabo likamthokozisi lithonywe ngimi nginguyise. Kungakho aba ngewakwamthombothi. Nawuthi ngakwenu kunehloko kunembaji ethome ilingakwenu. Ngakwethu kulapha sibobaba sizokubalekela khona. Siphane nensombululo, siphane nenilemukiso. Kuza kuba kuhle kukhulu kwamambala ukuthi ube ingcenye yaleli hlelo. Angithathele lithuba ngithokoze ukuthi usebenzise i-data yakho ukuthoma nehlelo ubukele, ulalele, ube nemibuzo ozibuza yona. Eminye yayo mhlambe bowulindele ukuthi sizayiphendula namhlanje besithoma. Ukuchinga phambili, ukukhamba nathi, ukusubscribe ngaphakathi kwe-YouTube channel yethu, ukufollowa i-page likabongani Mthombothi ngakwethu our home. Kuzokusiza ngoba ngaso sonke isikhathi nasiza namahlelo nenhloko ezahlukahlukeneko uzokhona ukuzifinyelela into ezifana lezo. Nawufika ku-YouTube channel ungakhohlwa uku-activate i-notification bell ekungiyo ezakwenza ube ngowokuthoma wokubona ukuthi si-uploadile namkha siya bunqopha lento esibiza ukuthi live. Konke lokho kusikhathi esiphila ngaphakathi kwaso. Asingabi babantu ababanjwa yi-ignorance. Ezinye zezinto zisidlula ngoba asitsheji. Asithome namhlanje ukutsheja bona kwenzakalani enkundleni zokuthindana. Sithathe nelimi lekhaya, ilimi likamma, ilimi engilimunyileko, ilimi likaNabhuda, ilimi likaNdebele. Silethe ngaphakathi enkundleni zokuthindana nalo likhulu elindlondlobale. Abaholi bethu, abondabezitha, ingwenyama bakwazi ukuzikhakhazisa ngathi. Akungabi ukuthi siza kulezi inkundla zokuthindana ukuzoziveza thina kwaphela nokuzikhukhumeza, kodwa ke asifundisaneni. Ichebiswano nokubambisana nokuthobelana kungikho okuzasisiza. Kungenzeka besingakayijayeli lento, besingacabanga ukuthi ingafika ngalesi sikhathi, kodwa nasesingaphakathi kwayo. Okukhulu engifuna ukukwazisa khona ukuthi nawunebhizinisi othanda nokuthi siyikhangise, kwamkelekile. Ngeza ngaphambili nehlobo lakho lebhizinisi sikhulume ngalo, ukukunikela lelo thuba lokukuveza ebabukelini bethu nakubalandeli bethu, ngoba siyazi ukuthi imisebenzi ayikho. Na umuntu omutsha uyindodana ungubaba ufuna ukuthi imisebenzi yakho yezandla ivele ukhulume ngomsebenzi owenzako, naleli lithuba i-platform yakho le. Ungaba mvumi, ungaba mgwali, ungaba imbongi, ungaba nanyana hlobo liphi lomkhakha, lapha ubona ukuthi awutholi imbobo yokuvela, ngenzeka ukuthi le live stream le isikima nje isikimisa ukuvula umnyango nokuvulela wena bona nawe ungene. Bengithengi zokuba nomunye wabalingani bethu bengilinde ukukhuluma no Mawaza January Gabini. Iziga zibuyekezwe ukugadangiswa kabutsha. Bengifuna ukudlalela ne-video clip yakhona, kodwa ke sesala sesikhuluma ngayo ngoba siyayisonga. Mhlawumnye siza kuthina sibuya kwevekene ezako sibuye naye kuhle lapha khona kwazi ukuthi naye avele. Umdlalo olifilimi lamahlaya lapha selifaka khona namalimi ahlukahlukeneko nabalingisi abanye abaziwako emkhakheni ezokulingisa. Bafumene nesekelo lokuthi abaligadangise kabutsha libuye libonakale libe sezingeni leli
elizalisithatha lisithingise enitshabatshabeni. Ngithena ngibona iclip yakhona ngabona ukuthi kwamambala legadangiswe kuhle. Ngiyamthokozisa umnakwethu ngomunye wabobaba esicalela kibo nesifunda kibo naziza kezobukhwari. Bukeli ngithokozile ukuthi ukhambe nathi endambamini namhlanje. Asibuye sihlangane godu ngomgcibelo weveke zakho.